Ni umukino wari utegerejwe n'abatari bake bitewe n'ibigwi n'amateka by'ibi bihugu byombi mu mupira w'amaguru w'aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba no hagati. Amavubi y'u Rwanda yasezereye Tanzania mu ijonjora ry'ibanze yatangiye nabi uyu mukino, aho ku munota wa 8 gusa ikipe y'igihugu ya Uganda yatsinze igitego cya mbere gitsinzwe na Mutyaba Mzamiru kuri penalty yari iturutse ku ikosa ryakozwe na myugariro w'Amavubi Nsabimana Aimable itaravuzweho rumwe n'abakurikiranye uyu mukino. Mzamiru Mutyaba wagoye cyane abasore b'Amavubi muri uyu mukino, yaje no kubona igitego cya kabiri ku munota wa 26 w'igice cya mbere nyuma yo guhererekanya neza umupira na bagenzi be Milton Kariasa ndetse na Derek Nsibambi. Ibi byatumye igice cya mbere kirangira mu byishimo by'abakunzi ba Uganda Cranes bari kuri St Mary's Kitende Stadium. Igice cya kabiri kigitangira, iyi misambi ya Uganda yongeye guca muri humye Amavubi y'u Rwanda, maze ku munota wa 50 gusa rutayizamu Derek Nsibambi atsinda igitego nyuma nanone yo guhererekanya neza kw'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Uganda. Ibi byatumye umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Antoine Hey agerageza gukora impinduka mu gice cya kabiri cy'umukino ngo ashake nibura igitego cyo hanze cyakongerera amahirwe Amavubi mbere y'umukino kwishyura uteganyijwe mu cyumweru gitaha. Maze abakinnyi nka Biramahire Abedi ukinira Police FC ndetse na Muhire Keve wa Rayon Sport basimbura Mubumbyi Benabe wa AS Kigali na Niyonzima Olivier Sef wa Rayon Sport. Gusa izi mpinduka ntacyo zatanze cyane, dore ko iki gitego cya gatatu cya Derek Nsibambi cyaje ari nk'umutekano ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Uganda, maze kibera umutwaro ukomeye Abanyarwanda mu gihe umukino kwishyura uteganyijwe mu cyumweru gitaha. Antoine Hey watozaga umukino we wa kane mu marushanwa mpuzamahanga kuva waramukijwe icyizere cyo gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda, aho amaze gutsindwa imikino 2 akanganya indi mikino 2, yikomye cyane abasifuzi b'Abarundi basifuye uyu mukino afata nk'intandaro yo gutsindwa kw'Amavubi. Mbere na mbere ndashimira Uganda, uyu munsi twahuye n'umukino ukomeye nk'uko twari tubyiteze, gusa muri rusange ntabwo naveba abakinnyi banjye kuko bakoze cyane, bakoresheje imbaraga, ariko muraza kwibona umusifuzi nawe yabigizemo uruhare cyane kuri penalty ku bwanjye itariyo. Sinzi impamvu ibi ari twe bibaho, gusa niba mubyibuka neza ibi byatubayeho muri Central Africa, umusifuzi yitwaye nabi kuri Tanzania atanga penalty itariyo, none n'uyu munsi badusifiriye penalty itariyo na gato. Sinzi impamvu bitera rwose, ntimba ari giye bitera, niba hari amahirwe make simbizi. We are used to this. I don't know why this is. It's because of me or because of the players or I don't know. Uku gutsindwa kw'ikipe y'u Rwanda Amavubi kwaje nyuma y'intsinzi y'abanyamakuru ba siporo bo mu Rwanda bibumbiye muri AG Sport mu mukino wa gishuti wabahuje na bagenzi babo bo muri Uganda kuri Lugogo Stadium kwa gatanu w'icyumweru gishize. Umukino ukarangira abanyamakuru ba siporo bo mu Rwanda batsinze igitego kimwe ku busa. Kumazi magari achivuna muwazi ya Muganza murerana rubondo monera. Amavubi y'u Rwanda agomba kwakira Uganda mu mukino wo kwishyura uzabera i Kigali kuwa gatandatu tariki ya 19 uku kwezi isaa 9:30 kuri regionale i Nyamirambo. Ikipe izasezerera indi izagaragara mu mikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu gikinwa n'abakinnyi bakina mu gihugu imbere kizwi nka CHAN, izabera mu gihugu cya Kenya umwaka utaha mu kwezi kwa mbere. Jules Karangwa, Royal TV, i Kampala muri Uganda.